ser thak voin chu thilpui mo deuh mai hriat kan chak em mi chhiale mi paina kan nei thei kan nei fo thin ti te pon soi thei ome ser thak chung chang hi toitein hriat thiam ol takin ron soilan katum don ani ama saberin mei che ser chunga hian bacteria thami itimayang lactobacillus oma chu chuan thil thur lactic acid asiam tiang chuan vaginal pH point 3.8 to 4.5 in athurani chu thil thur chuan ser chunga nanna hrik omte mo ron lu tur te mo kha ati hlomemo thang theilo in thlapung theilovin asiam thinani tiang chuan ser thak siam tu nanna hrik te po in thlapung thei lowin asiama tiang chuan ser thak alo veng thinani ser thak siam tu te vaginal candidiasis hei hi yes infection di te panan soi thinani hetiang ser thak siam tu hi fungus chikhat candida albicans anti te ania he fungus te hi natna hrik mitlonga mu thamlo 2 to 8 micrometer velalian ani angkan soinga kan mitlonga kan mu theite berchu 100 micrometer ani anteni nadnasiam kherlavin ser chunga te ser kokama te vuna te underpena tele puana te anom theya tin kan ka te po anom theya tin kan hania tele hanikara te kan hakara te po khan nadna siam lovin an om theni teng chuan kan rila te po anom thinani opportunistic infection antia heng candida albicans te hian chance an mu phot chuan anin thlapung wata ta chon datna an siam te thinani an sedan chuan mi hrisel tak mai za somthum tanga somnga te hian candida albicans sian taksan kol ringa natna ero chu an tuar lowa harsatna asiam saklem lowani anteni kan taksa aral veng sipaite achak lawinemo eng emo awanga kan ser chunga bacteria thami lactobacillus antlemin heng natna hriktei anin thlapunga tiang chon harsatna an siam ta thinani vaginal candidiasis omdu nate naw paya antibiotics eina sa zun thluma te immunity thalo entirnan HIV natna hrik-nei damdoi thalowa te AIDS natna vea te cancer natna wanga chemo dong thina tele engemo awanga steroids reng thina te omdu bi ka tin stress nei fo thina te chithum eina sa te tin synthetics underpen phuile tai tak hathina te candida hemi vaginal candidiasis hi omdu bi kani tin nau pangser thakna chan tam berchu vaginal candidiasis hini achan chon estrogen level at aniama tiang bok chuan thinei top don hayamo thinei top nuwa te po hian ser thak asiam du hleni tin thinei zo hian hemi kan thi chuak thin hian kan sera thil thura kha azukti dala teng chon alo alkaline deuh hlekta alo al engeni alo al deuh ta thur ni lovin khata khan hetiang vaginal candidiasis hi omdu bok ani alan chhuadan sera thilwar pong te chiang anti donem ni ani lopon butter fruit noi ang deuh te kha om thina aron chuak thin boka achang phei chuan kom chu ton tur te po om thinani tin he thilwar chuak hian rim anei lem lo odorless ani engemo mix infection te omani lo chuan ser athaka aza anuam lo thinani tin 6 month phei chuan athip du hle thinani tin ser awungin achang phei chuan athi thiapu thet thei bokani tin ser banga te ser bang tele
i chul dot te kha han en chuan an sen no deuh diai thei ani tin zun in te mo tai nom lo te mo an nei thei bok speculum a kan en chuan serbanga te chul dot te khan thilwar an lo bet liai thin ani tin pelvic examination han ti te hian athi pin anuam an te lo thin vaginal candidiasis hi sexually transmitted disease ang chuan an soi lo na a hi achan ni lang chu ser chunga te le khatiang hun rang rang khan chan san mu vele infection siam tura om thin an ni wangin sex mangin in kai chon kher po ngai love an ti na tluk po ni amaro chu hetiang ser thak ang chi te me chian an nei chuan tu ten emo sex kan mang du ani chuan condom manga sex man kha a him zo kani te an ti thin ani tiang chuan in kai chon pal thei na chen kha om ve thowa ngai ani pani na vaginal trichomoniasis hi treats ti te ponan soi thin ani he tiang chi ser thak hi parasite dan na frik mitlonga mu tham lo a seizong 7 to 30 micrometer a hlaizong 5 to 12 micrometer trichomonas vaginalis ina siamani he nat na frik hi mun honga te anin thla pung thathei em ma tiang chuan mun honga chuan darkar somni pali te aire te po andam thei ani tiang chuan mun ro dry environment a chuan darkar khat po andam thei lo ani anti ve thong ani tiang chuan in suk puana te under pen nonga te mo thom nong hrim hrim khan he tiang hi anom thei ni tin me chesera te an chul do ta te anom thina tin mi paser mora te le urethra an zun konga te an prostate te po anom thei ni tin oral sex bang thin a phe chuan shoka te po he nat na shikhi om thei bok ane ain kai chon dan he tiang nat na shik nei 15 to 30% te chau hian har sadna le in soi sel na anei thina ni chumi om zia tak chu he trichomonas vaginalis shik ser thak siam tu shikhi I lo nei ta ang ila za som sari atanga somriat panga te chuan he teng nei thin za som sari atanga somriat panga te chuan engma har satna an nei lawa ma se an sera khan om reng ani ati na thluk te po ani ome za som panga tanga som thum chawin har satna ser thak ang chi te kha an soi thin ani ati na ni sexually transmitted infection ani a sex manga in kai chon thei ani tin symptom nei mi lovin sex man puiten an kai thei bokani anti kha akai te thut to na toilet sita te kan thut ve khan kan kai thei boka tin infected towel le cloth puan te emo towela te mo lo chuan khang atang te khan kan kai theya chu tiang bokin in suk puan in man trauma te ein kai the ni now nei line nuin nau te a he nat na shik hi akai chon tir thei bok ani alan chu dan ser athaka ser athipa 6 man zong in ana a tin false smelling antia bolhorim chiate achok thinani zunin le tainom lo te oma bolho ring englam deu achok thin tin ser bangte asendi diaya tin ser avung deu thei bokani tin mi pain he a ser thakang chi an nei ve chuan ser kuwa tangin tui hnang te achuaka ser mor athaka athipa abol thet thinani zun in le tai nuam lo te an nei theya tin tilmu na vung te po an nei thei bok ani pathumna bacterial vaginosis meiche sera hian
ama lama kan soi tong khan good bacteria thami lactobacillus an oma tin bacteria thalo chi bad bacteria Gardnerella bacteria te kha anom bokani chan engemo awanga heng good bacteria thami te antlem hian a thalo chi bacteria chechi kanti Gardnerella angchi the anonin thlapung vak thina tiang chuan bacterial vaginosis alo thleng thina ni an nei ta thina ni ser natna chi khatani a khatiang kharon thleng ta thina ni alan chuadana chuan bollo tamlo deu tlem te avar emo tlema apolam deu te emo achuaka sangat thangrim kha anam thina ni he ser thak angchi itimayang thakna salote siam theya thenjon asiam lem lote pon ti boka hetiang danglam ne mem chu sangha thang ang hian bollo chogrim kha thang hiam thin ani sex panin athip thei boka tin zun in le tainom lo asiam thei bok ani ato bera chuan ka soidu fothin chu hetianga serlam har sadna an nei phot chuan ma ni thuwa in enkol tum mai lovin mecha specialist gaini doctor ne nakal hi atha emema I har sadna te I shilanga tin enge achan cancer lamte kan nei nge nei lote cancer te an enanga kan chhul dot ten enanga tin kan chhul te an check vekanga kan har sadna te kha enge ni ten hriat chen nuwa annin atu langin damdoi te kha an cho don che ni in en mialawa damdoi in cho hi rei tak kan in check up to lo ani chuan chet sual pal the ni chuwang chuan doctor tan te tin dam lo tan te po kan film khurangai em mani kalome